rata 1717. godine ove teritorije dolaze pod vlast Austrije, pre toga oko 2 veka bile su pod turskom vlašću. Kao Lazar Grba svojim roditeljima Kristini i Milošu Uroševićima. Inače, Miloš Urošević bio je poznati zemunski trgovac. Od sredine 18. tokom 19. Da, tu se nalazi najveći teleskop. Samo naravno da ćemo sad to obići. Rimske granice, tog limesa koji je štitio Rimsku imperiju od upada varvarskih plemena do sredine 5. veka, do 441. godine, kada su ih ruše Huni i Avari i prodiru na teritoriju imperije, što će ubrzo označiti i kraj te velike imperije. Osim tog prvog rimskog utvrđenja, i u srednjem veku postojalo je Mađarske države, 4 kule na 4 strane sveta. 5. je bila građena u Budimpešti, tada je građen i trg Heroja u Budimpešti. Od tih pograničnih kula sačuvala se jedino ova koja je bila na južnoj mađarskoj granici. Inače, nije imala nikakvu funkciju, samo dekorativna. Kula Sibinjanin Janka u stvari povezuje ovaj prostor sa jednom istorijskom ličnošću koja je živjela mnogo pre gradnje ove kule, sa Janušem Hunjadijem ili Sibinjanim Jankom, kako je on poznat u našem narodu. Inače, ličnost 15. veka, on je bio mađarski vojskovođa, on je rukovodio odbranom Beograda 1456. godine, kada samo 3 godine posle osvajanja Konstantinopolja turski sultan Mehmed II. Osvajač dolazi sa jednom ogromnom armijom i sa flotom ovde pod Beogradsku tvrđavu da osvoji Beograd, koji će livnica je zatvorena, postojao je plan da se ona pretvori nekoliko impresivna ova rezbarija je porušena. Ovo je Aškenaska sinagoga, znači sefardska nije sačuvana. Za ovu sinagogu vezano je ime rabina Alkalaja, koja nosi i ova ulica kojom smo došli. Rabin Alkalaj koji je došao ovde početkom 19. veka, to je 20. godina 19. veka, inače rođen u Sarajevu, školovao se u Jerusalimu, došao da službuje ovde u Zemun i ovde u Zemunu on je napisao hebrejsku gramatiku. Pisao je na španskom jeziku. Zašto nam je uopšte takva jedna knjiga interesantna? Pa u svom predgovoru te gramatike, toj gramatici, on piše o ideji, znači, povratka u svoju prapostojbinu,
Sa tim idejama upoznao se Teodor Herzl, porodica Herzl inače u to vreme živela ovde u Zemunu. Teodor Herzl koji će 70. godina 19. veka u Nemačkoj osnovati cionistički pokret i od tada će u stvari početi povratak Jevreja u njihovu prapostojbinu, gde će u 20. veku biti formirana jevrejska država. Eto, odavde je bio potpisan Beogradski mir kada su Austrijanci napustili Beograd i Franjevci prelaze ovde u Zemun. Oni se useljavaju u stari manastir koji su ovde imali kapucini i oni će svoj manastir ovde praviti sredinom 40. godina 18. veka. To je Kontumaca koji se nalazi upravo ovde. Godine posle jednog katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Jermeniju, tamo leteli vozovi pomoć i nastradali u toj avionskoj nesreći. Korak bliže izlazu iz karantina, 7. vrata su bila za sveštenika, unutra su bile pregrade visine negde otprilike 1,5 metra ili tako da bi ljudi mogli da vide, ali da nisu imali direktan taj kontakt. Smatralo se da je to neki način da se spreči širenje tih epidemija. U toj kući ima one zvonike sa velikim lavovima. Plovstva koji je građen sredinom 30. godina po projektu Dragiše Brašovana. Ispred nas jedan kompleks grada koji je građen početkom 20. veka. Tada je bilo formirano u Zemunu društvo za istraživanje zapadnog ili južnog Srema, Galovica, i ovde su te teritorije tada koje su bile močvarne u stvari isušene i to su prve zgrade koje su napravljene van te gradske teritorije, jer ovde je u stvari bila ta Beogradska kapija. Tu u ravni sa domom vazduhoplovstva nalazila se Beogradska kapija, bio je početak grada. Znači to je prvi izlazak van te stare gradske teritorije i ova poslednja zgrada u nizu je zgrada koju je radio tada mladi beogradski arhitekta Titelbach za poznatog zemunskog graditelja Franju Krausa. Se zahvalim svima.